Bia Kamal ka Nuer Online TV. Kejan gwas me mijira majidit ka channel me bi gorojin bi subscribe ke bi gorojin bi nyok ba ne ko kien. En lera bana lat kejan gwas me cha tani cha lat ku madang jog joj e kir. Lat ku madang jog cha joj self kir. Bana utin kala dana bana ling. Kuer self care ma yadit ramen lera la kuer dine jaro ika so Sudan. Cha kuer an la ngwane gor ke minister ke kui pola point ki under secretary ke kui pola point ki else cheja joj lat kana kwar dang raw ko kien kuer nyam kana kuer rawde tila ngwane gor pinba ke mukta minister ke kui yoni kana laschari ki minister of finance and planning chaka joj chaka kapchong got leni kien kon teketen en rajame lat president ki kwan self care mayadit ka South Sudan television shwe lat rejam ka SBC en kwar kir chela do ken idang dok tinja kapchong te muktam te gol chelat kuumɛ ki lat kuumɛ mante ka under secretary ke minister of health kana kwara nyam shumana kwara rawde ka muktab under secretary in minister of finance janisha ka jojlat ke jalat ke South Sudan television and lenka ji South Sudan dial she self came yadit che Dr. Victoria Anip majur ramkel let ki shek and let la kwar ka finance kwar ka pola point ki kwar health jaja joj ka mukta pola point ka shuwa gwada moch karamado dien mishale Dr. Adir Machara check Dr. Adir Machara check jaramadana chalas gwas Dr. Victoria ni majur rewi ka South Sudan ka kui pola point ki mukta pola point shi kwar ki sha shum Jenes Karkon mala kwara nyam ka finance kana planning joj kana Angelo Deng Rehan cha joj ka finance and planning kwadang roti joj kel kan kwadang roti che joj kel and self kem yadit ushum Jenes Karkon kan jala kwara nyam kwara de ramishal ke Angelo Deng Rehan ka finance kan planning ki gwa yoni kana chera ko kien ko na latken chaga joiten shu kir gwas ken moy kanasti ko kien nasti lat kuumɛ ba chera mishal ke akol Daniel Ayulo chejala square ala kwara nyam ka shu Benjamin ayela kayongwa las ala kwara rawde kan the secretary ka finance kana planning rewi ka South Sudan shi kwan salpa kema yadit chene shit katato chaga kapchong chaga woilan ken goda kon tigaten mishi kira lar bala let baram do dien mugore bajala let name ejenler dana shalado shakwara to chaga kapchong chaga mishalingo ajale diyan linka jan gwasame mijira majidit ka channel me gore jin bi nyogane ko ken biya tekamal